Amashimwe cyane twakire umushumba. Tiza agatebe gatoya. Nyonya. Timukagaragara nk'abantu batari edike kandi muri edike. Muranyihanganira igifaransa ubu ni cinshi. Bari sans edike kandi je ndi edike. Amen. Akabeho kari kenshi ariko mugaruke. Uyu munsi haguye imvura. Kandi imvura yaguye yari irimo imbeho egara umuyaga. Egara umuyaga. Nibajije iyo imvura iguye hari umuyaga imyenda izigwa hasi. Bikaba ngombwa ko ntiwotora umwenda gutya waguye hasi kameme umuntu kameme. Totera umwenda n'intoki gutya wo kwiyanduza nawe kubera ko umwenda uri iconda. Biza bisaba gukoresha agati ukawutera ukawushira ku mugozi, imvura hita ukaza kuwucisha mu mazi ukawanika. Siko bigenda? Uri sans edike wowe. Zuba edike papa. Les retraits. Les retraits noneho bisobanuye iki? Sinki kintu ciza none? Ni kintu kibi? Les retraits. Nibajije nkakura baterura umwenda n'agati ukawushira ku mugozi. Uteruye nk'ikariso ya Merisi ukigejeje hejuru ntiyo uba nk'umutaka. Wowe witwikira. Maze igihe ntagera hano, ibyawe byose ngomba kubanza nkamenya amakuru. Manager umeze neza? N'umwana mu nda? Aratera utugeri? Okay. Hari ibintu ushaka ko hari igihe umuntu aba ari hano, ndashaka ngo tube hamwe. Hari igihe umuntu aba ari hano, ibitekerezo biri ahandi hantu. Biriya bintu ni bibi. Umubiri nkawubona, ariko ese igifaransa, mind ni igifaransa? Ni igifaransa? Mémoire. Ndabica basha. Umubiri se bahita gute? Corps iri hano, mémoire iri hanze. Biriya bintu ni bibi. Nimba uri hano umutima n'umubiri bibe hano. Kwari gushobora kuvuga ikintu ibitekerezo kera byagiye ugasanga ukoze LL. Ndakoresha France ubu ngubu. Ibyo bintu nabonye ko ari bibi. Umunsi narangije segonderi, je na brother wanje papa aratwicaje agiye kutubwira inama. Nyonya. Sans edike. Urumva papa yaratwicaje, je na mukuru wanje atangira kutubwira inama ati murabona murangije segonderi kera imbwa zitangira kumoka hanze. Je bitekerezo byanje bija kumbwa. Kibaza ese imbwa kubera ikizimoka, ese imbwa imotse ibibonye iki? Urumva kera je bitekerezo biri hehe kumbwa. Kandi papa ari kuvuga ati murangije segonderi umuntu udashaka gukomeza kaminuza nambwiye muhiga ishoro acuruze. None arangije arabaza ngo sibyo bana banje. Je bitekerezo biri hehe biri kumbwa. Bitambwira brother wanje ngo uri kumva iyo mbwa se? Ico nico gihe mon frère mperuka mu rugo. Mon frère biravugitse? Ese mon frère ni rwakoze wowe? Kajinduba. Muri ya gahunda yo kubona abantu basa, hari abandi bantu nabonye basa. Shiriramo ifoto imwe hano. Warana uyu ni Muhinde Nyunya. Uyu ni Muhinde. Shiramo umuntu basa. Uyu nguyu ni Goruma bano. Arana ko basi bafite nyemishusho se?
barasa ku mitwe, bambaye amarineti na posteri nimwe bafashe. Ubona ko bano bantu bari n'aba intellectuel. Shiramo abandi pa. Shiramo undi. Umuririmbyi wacu yagiye. Emu w'Imana, shiramo undi muntu basa. Murashobora kuba mubona batari gusa kubera ko yambaye rinete, shiramo undi. Murabona badafitanyemo agashusho? Ku maso barasa? Nawe urusa na mama wawe ku nkokora. Shiramo undi. Uyu ni umushuti wanje. Mumwitegereze, iwe ndabanza nsobanure. Murebe igikara, murebe na hano gutya ku maso. Kuri utu twakomanyoko. Murebe, shiramo umuntu basa. Murabona batagiye gusa. Bahuje udukomanyoko n'ukuri aho batazuminze cyane. Hano kurana ko bafitanyemo agashusho. Okay, ngashiramo undi. Uyu ni umwana wa Buryohe, simumuzi. Nuko ifoto bayizuminze. Ngashiramo uwo basapa. Mwe muri kubona badasa. Ngashiramo undi nakopa. Melissa yarangoye gushaka umuntu basa. Ariko nkoresha uburyo bwose bushoboka, ndagerageza mbona ifoto nyine bagiye gusamo ukuntu. Ngashiramo. Ambabare nashatse ifoto isi yose ndayibura kabisa. Niyo ye? Ese Meri kudakora ubukwe? Kandi wasanga uza wireguza ngo ese ngo amafaranga ya tente nayakura he? Nk'isutiye yawe ni tente ubwayo. Iy'abageni n'iy'abakwe. Ngashiramo hari abantu bamaze iminsi bavuga ngo ese we ngo kuvuga abandi wowe utivuga. Nganaje nshiramo. Murano uyu umuhungu asa nande. Ni umu intellectuel, ico ni cyambere. Ari éduqué. Ntago ari sans éduqué. Harya kwimuka udasibe babyita gute? Ari sans session. Ari normal. Normal la akiza byose no muntu uri sérieux, siko? Ari normal. Ari intellectuel. Debire ni wowe. Ngahe shira. Okay, ngashiramo uwo basa. Tidusas abantu ndi basa. Abantu bashira abantu mu magroupe batababwiye mumbari bizo bintu mubireke pe. Sibyo? None hari umuntu ugushira muri groupe agacunga waryamye. Ninda kubwiye ngo uyikuremo. Nta kibazo ariko. Akagucunga waryamye akagushira mu rubuga. Ukabyuka mwiroro ukandika message mu rubuga. Utazi ngo biravaye birajahe yikuremo sha. Ejo nije naryamye mzutse nisanga muri groupe. Ariko niroro ryinshi ndebye abantu bayirimo. Mbona n'abashuti banje. Mpita nandika mu message ndavuga ati nizere ko umeze neza, umuntu utameze neza simukeneye umuntu uzana ibibazo muri no groupe turaza kubipfa, umuntu duhamanya n'ibitekerezo byanje naje mpudutima mitamvaho. Ngarutse nje kureba udutima ndatubura. Ndase byagenze gute? Somye izina rya groupe nsanga nugwerekeza umurambo wa Eric. Ariko je ntibari bansobanuri. None ariko samugira umuntu uzusigara na telefone y'umuntu wapfuye wagi wizimi. Twage kubona tubona kera unyiri gupfa kwa typing. Ngo mugezeye muhigura. Hari ubundi busambo burenze ubwo. Ikindi kintu ushaka kubasaba. Mwifotoze. Uzi kubura ifoto y'umuntu ku rupfu rwiwe. Uwe Eric n'umushuti wanje babuze ifoto ku kiriyo ciwe. Yari n'umumotari. Duhiga mu masofia yose ture nimba ari ifoto tubona. Tugasamba ngayambaye casque.
baranyicaza nka famiye ntese nta gafoto na kamwe wobona. Mbona agafoto kamwe twari turi kumwe, nari mufashe ku rutugu. Bakata ukuboko kwanje bagasanga igice kimwe cye kiragiye. Ngo ifoto kumva y'igice kimwe ngo nugushinyagurura umurambo. Inama ya famiye iranyicaza iranganiza arambwira ngo tuje kuri foto twembi. Ubu ndi Rusororo. Gusa aho dutandukaniye iwe bamushizeho agafresh. Kumva hariho agafresh kabisa. Hari ikintu ushaka gusaba je na Eric, hari ikintu ushaka gusaba abantu. Akosha hano hari umuyobozi sha, nico kintu gusa kiyakigukingiriza zana hano sha jewe manu ni kure hejuru ya 5 nzaho umutima kurandeka takundire kanze. Mary, amafaranga ntago ari ko nashakaga, ahubwo ari ukuntu ubona umuntu witanze gukorera ikintu agasuzugura kurya ni kabi cyane. Nuko noneho harya naringezeho abapapa iyo turi guhumuriza abantu ucisha ukuboko inyuma yiwe ukazumukora mu mugongo gutya. Humura z'umugabo komera, yagiye tuzomusanga hagiye. Siko ariko aba mama mugira ikibazo kimwe, muzamudushira mu bituza byanyu. Umuntu aryamye mu gituza gutya kuramubwira ngo humura, yoreka gukomeza gushavura kugira ngo ahatinde. Umugabo nyiri ise wa Eric nyine bamushize mu gituza bamubwira ati humura, akomeza kugwe. Ese Eric, papa Eric, humura umwana tuzomusanga. Umugore wari uri kumuhumuriza gutya yamushize hano ari kumufata ku mutwe, yaramubwiye ati se niki twokora byibuze kugira ngo wiyibagize Eric mu mutima wawe. Yamavuga ngo kera nagikoze, turebye neza dusanga ko aronga. Ni mwebwe muba muduteye iyo nana, ariko si biba biri mu mitima y'abagabo. Muzoza muja guhumuriza umuntu muze mufata amaboko mushaka mugire gutya aho kuwushira aha shawa ndinde wo kuvamo. Ikindi kintu je ndashanga mwese kiyo mbabonye je nka pasteur nza mbona muri hafi gupfa, kandi aho tuja ni mwijuru siko se, nta kundi gupfa kundi nta uzorama. Ariko mba ndi kubagira inama yaho muzoje. Ikindi kintu mutubabarire, nimba umuntu wapfuye ku kiriyo muziranye ngo mwarasangiraga ngwino uri soba, sinkene kuza wasinze. Umushitu wacu nyine turi ku kiriyo cha Eric yaje yasinze, ashaka gufata ijambo tukarimwima kubera ko yasinze. N'imvura yari ikubye turamubenda henda ngo imvura igiye kugwa, reka agabo bakuru batahe, uzoba uvuga ikindi gihe tuzicara ahantu tugushimire nk'inshuti yiwe, uvuga ijambo nyine. N'umujinya mwinshi ari inyuma ngo sawa sha ngo nimunyimye ijambo se ngo naje nzopfusha. Yewe kuri ratana kuzopfusha nawe nyabuna muzoza muza mutasinze. Hari ikindi cyanyuma, mushaka imirimo izobaherekeza mu ijoro ka pasteur gana aho ngaho ngeze. Izo ni indimi z'abasinzi. Mushaka imirimo ibaherekeza mu ijoro. Hari umupapa duturanye wapfuye bita Karori. Karori yarapfuye tubura ikintu tumuhamya muri quartier yose, batumiza umugabo ngo babanye Butare, arazi Kigali ngo aje kumuhamya. Mu kiniga cinshi ngo Karori ngo nagende yari umugabo agega kuvuga imirimo ye ngo Karori ngo arazi guca abantu inzara. Iyo ni imirimo uhamya umuntu kukiriyo. Ngo arazi gutyaza umupanga ngo kogoshesha abana gutya, ngo yari imirimo yi. Mugende mushaka imirimo izobaherekeza. Ni wowe tonzi, ni wowe tonzi turapfa. Okay, tonzi si mukuru mwebwe si mumuzi. Itara rirashusha wa reka mpungira. Ngo gute Franco? Oya, aheza sawa tugiye se tonzi we. Zabanze.
oya je ndagukunda ndifuza kuzokubera kukiriyo tonze umuntu nkunda nzogukorera gasha bazosigara bakubwira urubatse urubatse ndabizi ufite abana bangahe 3 kwera ko ntabaye ku bukwe bwawe kandi nkaba ngukunda umwana wawe wacenda n'injo zo mwishuri ishuri numugezaho uzoyanyake murakoze cyane ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze reka nkwibutsa kandi kantu ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro si ibyo gusa Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano genzi kuko n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru